chỉ bởi vậy cô lẽ tôi trong mà chuan cà phê lệ rủi thấy hill chỉ tị trung trang video karon siam do na hi aron viral na khari về lệ đều lắc ta amaro chu hemi trung trang hi na satakin ka en ko la thil sang sang te ka the ange ka anga ka chui kwal ve wangin karon siam lok thei lo ania he thil trung trang hi ka soi zeu zeu to thina amaro chu hemi hlom taka veteran siam hi tha ka te chu wa chuan milo en zo sak vek donia ti chuan kha kan sheveka mani deuh loka ni som vel bor liam ta ni som som pakhat vel liam ta khan sarkar department hemi kai noi rui lo kai noi tele central wme lamte anadin mukhoma excise police tele dam doi lampang buai pui tu te pon nenga chung hote anan thu khoma chu ta chuan an thu rel sang sang te a oma chumi thu puya chuan kan chanchin bulian tak tak tele kan new space lian tak tak ten thu puya tiang hian ron manga cafe war thar ane wangin aizol bi ka thalai te zinga rui thei thil a hluar pha in ria kha wang lai ni thu chuania ni som pakwa mei thla khan da ruk da sari rik trep khan zalen poina ron ta lang fe a te son hela hian aizol bi ka cafe culture war thar wangin thalai te zinga rui thei thil manna a hluar pha hle ni a hriat ani bok ti in an soya ti chuan hei lo po hi mun ranga post atam khop mai chu chuan ti siam nep hle mayam ikin instagram lama mi kan lo in lak class ret na ngat phei chuan he tong kam ngai thei lo na hi atam hle ni amaro chu khati lai khan makti deuh mai ka neya he chanchin thara hian chanchin thara ron puanga tin heng pe sang sang ate hian kan han chiara athu pui point taka cafe na rui hlo ati hluar na chungchang soi tur in ziak reng kha moni lawani kachiar kol na sakop maya engting hei zir chian na nei nge niang o ethige niang o ti kha ka en kol ve amaro chu kha thu chua rang hawa khan he mi truma rui hlawati hlor dan chungchang soyom reng lo maya thil chi sang te tun lai khu dam doile parsala anin thon dan chungchang ta kinanin thon dan ti kha oma ti son chu zone tina run moi nan kom kwal na ka lo en chuak te veka then forward kanaya amaro chu khalam pangkha mu turom lawa zone tina ron tilang chi arin pui khana kom kwala alobam kati khop maya excise commissioner ron koma tin cafe nei tu ten koma tin chu tiangin kan excise minister an kom boka ti khan weme lampon koma chi sang khan ron soi chuak ta ni khami tuma meetinga kha thu ron chua dan chungchang zong kha aron tar langa khata tanga lang chiang ta em mai chu kha cafe in rui hlo ati hluar ti kha member khalai kal khom zinga pakhatina a thlir dan a hmu dan aron soinia soi chun zom po ni lem lowa aron soi lang ve ze uchawani a thalai te a bik khathil soi chu ani kha kan media ten ti tiang tunlai tunlai a thalai ron trending me ka re wangin ti titling hak don ti hria in aron tar lang ta chatani mela te chuan kan soi ta loi maya then khatin upa deuh an ni a heng ho hi roi ti tu te hiang man the thiam lo hi ti pol te ponoma amaro chu titling chu ron siam ta thoni empori sela he thila hian sarkarina anwazir chiana atanga ati hlore ti lampang soilovin mi pakhatina tunlai thalai te rui hlo ti na mun pakhat nia a hriat thu aron soi chua mai khani a chu chiang tok viewing ka ria empori sela he cafe culture chungchang hi thil ngai ma om tak le thil vei om tak chu ani loi si ni ti siam tam tak chu ani loi sia kan lo en hlomin karinga cafe owners ten koma tin sarkar mi poimo sang ten koma sarkar mi tele central way me tele kan minister te ngei point cafe ina rui lawati hluar vak tur om chungchang chu soi turan shelem lawani amaro chu keima ange ina ka experience atang te le mitam takina an experience atang te tin mi pui nol pui tong kama tang te mi sang ti ngai thla ka tang po in cafe tam tak hian zu an serve thin arui thei thil serve tel thin an om or emo rui thei thil lak lu phalna mun tam taka a omani chungchu mit ngei ponin muanga ke ni pon kan muang chu va soi chu kherpo angai ber chuang lawani amaro chu chung ti theina mun chu omani chung mita mutu ina theng cafe ron lar thara hian cafe ron lar chawa hian thalai ten rui hlo ti na ran mang rui hlo ti nan aron hluar ani an ti pokha
an thirna tang chuan khat mi khapa thirna tang chuan thil dik lo ani na reng om lo ani ti chuan kan hria cafe owners ten kom na sang te po kan ngai thla an ngai dan te po in ang lawa tin an ni nge po ran zeb lawa henga hian rui thei thil surf thin rui chi surf tel thin an omani ti te po oma kin uluk de kanan en chian chuan e khang cafe owners a nge po khan cafe le pop thresang lo kan omani o ati theini hei cafe chungchang hi cafe le pop chungchang hi google a po khan lo search ve ma ula cafe hi cafe hi ani na taka chuan coffee in na mun tin a shelfiana po coffee tele hemi enge ni eitur thil heavy an timaya eitur ta tam pui ni lo por ra tham ni lo cho angarin chi ni lem lo ei neu na mun ti pa te le khazir pa te enge mowa khatianga thut khom na mun in relax na mun atana man thin kha ania tin kumbi thlia om ngai lawa no panga tanga he ta tar ber thlenga ron loi lo vek theina ni op ve thungi chu khatiang lam lo che khan ani a no pang zu in thei chin india rama chon kum som pariat nge ni khat nge ka chiang lawa khang chin khan ya ram danga poinang lo nuaya chung chin chu lu phal ti te tin a timing ang shem po hi hei hemi cafe le pop anga shem mi chuan e opening hours hi afternoon tlai lama le zan rei thleng te ani a cafe lam pang kha chu zinga te le chanu lam te ani chu timing ani de uthina atmosphere apo hian pop hi chu rik de noi na mo engemo ti da hut na mun kha ni ti chuan a atmosphere a hian cafe chu relax cool tak mai le khabu po du to ka chiar theina khatiang thil re rai tur kha ni amaro chu hei hi khulai europe lama te po khan cafe culture ron war chho na mun lama te po khan ani vek kherbik lawa amaro chu he cafe culture pa ngai ron keng chho hi mitam takaram ve thawani chu chumi ni wang chuan mizorama hian cafe culture cafe kalphung cafe ni phung ani dan tur phung hrethiam mi lo cafe owner sa te po kan nei nuala tuna kan cafe tam tak hi chu then khat hi chu ti tiang pop angin an kalpui ne mian lut khom hut thuta an ti hut thuta mei zealan zu khom hut thuta an beng cheng hut thuta ti lui na ran manga khong ele ha gan zuk zir tiang hoy na gan zuk thok teng relax de win helai mun dai nuam taka yan ti tan chuan heng kan cafe tam tak he chu anga inhom lawani ari hut vek mai ne mei zeala ra khu hut tu da ri hut vek maya ti chuan chung chu kan cafe owner tam tak te hian pop angin an kalpui ani ber chu ti chuanin an soi tong khan mun sang atang experience sang atang kan thiat zong nen a thenin zu alcohol beverage an lo sarfa arui lawa in chi an lo sarfa tin no pang lam te hoin kan jar zu gruk nan te an lo la mang le ta zel ani oma chu zong te chu tun lai ti pakhat hi ni chu wang chuan mizorama kan boina ber chu cafe le pop ni phung kan thre thiam lawa kan cafe tam takhi pop anga mang an oma tin chu pop anga man chu sual ani mi kan ti mai theya amaro chu mizoram hi enge kan din punti kan riat renga ngai zu khap na hunani zu khap na ram kan ni zu khap na dan mang me kan ni ya zu zor phallo na zurui phallo na dora zor phallo na koi hmuna po ni se chu tuna kan dan man me kan ni dan chungchang soita ka chon hei kan pakai lok tiang tun nai khan excise department in thu chu an ron siama zu chungchang zu ni berang chu zu khapna dan chungchang a hian tun laya mania kan boi pui vakha kan local fruit beer siam dan tur chungchang mizoram thlai thara tanga beer siap dan tur chungchang a khan wine tenen poniang chu assembler tu tur distributor stockist tele asiam tu turte permit deal theina heng chungchang hi thu chuan ron siama hi ni somthum pakhat last date ania omje chu hemi local thlai atanga beer tele wine siam na tura license pek turani azwar tu turte stock tu turte deson hemi ani chuan he kan hemi thil kan mang chho fu theini chuan ani kum lama session lama pass ani to a house a pass ani to a hi wine
kan zuar to don ni Mizoram a minol pui in thei turtepo ani chawanga hei hi claim soifia lo kan dua Mizoram hi kan soi thong khan zu khap na kan ni a zu te chu man tur ani an mana tin rui hlo ti nge zu mun ti chiat ti tele kha tiang che sang sang kha tu da kan dan man me kina aken telani amano chu zu man ani piang in enge comment lama man tu la me chu ti khati social media hetia kanan clear mai hi chon zu zor du hi atam jok le zu hi chu en liamang u ti du tu hi mitam jok kan ni na she thin amaro chu reality ya thil tak taka hian khonge kanom thin le ka ti henga du hian henga zu zor du lampang on ho hi khonge kanom thin le ka ti politics zong ni mi aloina ni hei ka soi politics zong hian thili kan ngai tla zela boi thak ka ti ani kuma hausa pasania hemi wain chung chang hi soini khati lai khan ege social media kha kan mu tam le ber zu zor tum chuti khati ho hetiang chutiang khatiang tran zong khan tu vak ma khan kan soi le pek reng reng lawani khang hun ang te khani kan soi hun tur chu article thui deuh deuh zu zor tur ti emo ron om sela article thui deuh deuh mai patling pui pui na ron ziak lenga adu lo lamin na takin adu lo hian tamania dik tak chuan adu thom lam hian na mai maya heng huna hian adu thom hi alen ve ngai ni sarkare mo engpo ni sela ramina na taka thila kalpui don ani chuan adu lam mi pui du dana thil chukal thin ani mi pui tamber du dan le thati dan hi a fu ni chuan chu chu mumal taka in khuak kherna le na kal thin ani kan re rui zel mai ne adu lam pang ve thung hi enga molo owa mana ni kan rak le hluai zel thunga chungvel chu kan nia kan du dan kan ngai dan chiang taki ko ran huanga ni mo eng huanga poni se kan lan tir ngam angai amaro chu tuna kan soi ber chu hei kha wine siam te beer siam te zor chola ni lawa chu wang chuan heng kan cafe howa emo kan restaurant ho sang sanga zu lo serve thina mo zu in phal te khan dan kan bo chia ni ram dan kan bo chia ti lo tur kan ti ni potana chuwang chuanin wine te zorani thei huna beer te zorani thei huna chuan cafe ti lovin pop tin in thlangam de nguti kha hoisen deuin kan ti chu ti no ni chu ni lo chu ni lawa kalpui tlang ngam hi hoisen thlak cafe chuan cafe ni na khan lo keng ko ngar ngarang ti chuarin mitam takina hei keima ngai dan leo leo kan soi ve lo kange mitam takin thalai ten rui hlo ti na nan mang rui hlo wa ti na nan mang tia kan soi hi chu nia adika ni na po aniang kan restaurant hi soi telangai ka tia kan restaurant le kan cafe then khata te chuan amaro chu khola ya kong sira om khom thin te thu khom thin te khanga lo spot thin te khan rem chang dang an ron le ya heng hi rem chang an lo mang mai ni na sia ta tin dor nei tu te tan po thil ti har tak tur ani mani customer te lo wok hap sekemo khatiang khathil har tak tur te po ni na lang ti chuanin meizel zuk chung chang bi khi kan soidwa india rama hian kum som pariat noilam hena meizel ral hi khap ania an mani no pangte nan lo zu chu shemna em lowa amaro chu kan soi pho to no pang kum tinglo abik takin kum som panga som paruk vela meizel zuina a ngong na zia a ngong poizia rui hlo danga an pakai hlo om zia mai alet somriat zetina tilote ain rui hlo danga an pakai na chan sa sangari kan tia kan soi to thina suanin indu chonen lova google the khami chungchang kha chu tun lai no pangte te higher le high school no pangte kan za zu tam em chan po hi kan tun lai meizial zuna salutuk ron trending lutuk awanga he hiron hluar chho tak tak ni hian alang bokani kan kholai bol hlo tam lutuk te kan ve thina a top lutuk te kan ve thina amaro chu kan kholai ti top tu tam ber hi zuk le muamani kuwa chak na ni sikhar chak na ni meizial bung pai wangani hi ati nok tu tam berani kal ula in muang hei po hi kan aizol khopui laili tak taka te po hian ti chon thok khat lai khan kumenga mozat liam ta chho kha keini ho ti tiang kan ron than len chho lai kha meizel zu kha thing ti ania arem de uduak manani amaro chu hunalo kal shet maya meizel zu vaping ron lar chho vakatang khan meizel zu khi aron trending le tlat mai ni tunlai thalai te hian chu aron muchawa tin
cafe ron lar chole chia cafe a mai zial an han zuan dula tlangwal ten khang kha tun lai no pangte abik takin kumsom pali som panga hemi no pang kumsom pel ho hian aron muwa cafe culture kan social media zong zong kan in la chang kang kan influencer ho zong zong ina an post enge meizial cafe le khatia ang neu neu kha ni deuh fur mai ni mei chia pon meizial an post re to reng reng lo ni chu chu kan no pang te a hian kan thang thar te thang mek te kum som pathuma tanga kum som pariat chin ho hian chang kang anga ron ngai na an ron nei tlatani hei hi chu fin fiar u kal kwal ro abik takin chonulama kan cafe sang sang ho a hian in fa te hian in naw te hian kan tlei rol rol thar te 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 hian mei chia te thleng hian ani cafe hi mei zial zuk na hmun ture mon ti inti chang kang taka mei zial zuk na hmun tura an ngai ani ti hi alang ani soi kher ro ma se mei zial zuk hi chang kang kan ngai tla ni mang an thlak deuh mai chu kan fitness influencer tele zel pon exer la chungin mei zial zu khan zuwa o kan fitness influencer ho he tiang post hian tam viawani chu tiang chuan kan soi kha min chom tu zong zong kan social media feed ta kan milar te ho kan tun lai ngai san no pang te ho ngai san zong kan influencer te ho in e an ti ve kani in rin a yan influence na ang heng ho hi ti chuan chung no pang te 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 chuan mei zia zuk chu chang ka ngan nga ya cafe a vakala kong sira mei zia zu ngot ai chuan cafe chunga vakala cafe a coffee no khate mo khatiang vo in pa mei zial va zu kha in la class nan nuam man te ni kong pui ma chon at zong pon an thunga mani chu chuan enge ngong chuale an soi to kha no pangte no pang kum som pali som panga som paruk chho heng hun laia mei zial zu te hian khang lai man laia rui lo po om mang lo le thosi no ke na na mei zial in zuk ti rang kha ni lo ania zirmi ten uluk takin an zir chu chu apoi zia po alang hnem mol mol chu wang chuan tun hnaya no pang hoina no pang te a kanja ron zuna salutuk abik takin zirlai te a zuar te hial po man ti ania ai chu no pang ho kom kwal ve ula chiang taka soi fok fok chi po ni lo tien tablu tukani chung zong zong ina a ngong zel tur chu rui lo number 4 dang zong zong te ne nani hei kan ram future ani ka ti ve tlatani chuwang chuanin heng abik takin kafea meizial zuki achangka anga ngai thi ti top ra mangai kan no pan pangte a hian kan ti top ra mangai ani ama kasin o tun la hian kan college kal ho te hian clear teu meichia te thleng hian meizial zu thei lo bik ni hi changkan lo nan ngai ani ang ati thei tlat to ne tin kan dor kai ho te po kum som pariat hnuai lam hne na vai hlo product ral hi dan lo ani phal lo ani ti kan shefur amaro chu kan pelo phal lo kan leitir lo phal chuang lo ka soi fo thin a grassroot atang hian kan mindset he ta chung rila tang hian a fu tok to lo a fu lo mi ti he ta a le ra he kan throi to thena mang an thlak khop mai eponi sela an soi tong khan he cafe culture ron lar hlo hian rui hlo ati hluara ni lova rui hlo ti thin ten nge ni lo in thin te pon emo khola ya khatianga spot mai thin te pon rem changa kan cafe then khatte hi an mang mai ni a chung an lo phal mai na te po chu awm ni in alanga tin soi tong khan paple cafe kan la hriat pol viau ti te po alang theya po ni sela zu khap na hun kan nia rui hlo khap na hun kan nia cafe ti ming puwa lo surf te kha chu thil thei ala ni ve lo dan kal ala ni tin soi tong khan kan no pangte a zial zuk a trending meka kan nula ten tuna kan nula le puitling to ho ten kan ti mu na sa a chu chu no pangte a zial zuk ve hi changkan tlat na abik takin no pangte hian cafe hi zial zuk na munan ngai ka ti kha chu tiang chuan tuna hian no pangte ril ro en tu chho meka an soi to a zial zuk ina a ngong na sat zia a poisia rui hlo dang te thlengya a ngong na sat zia kan hria a kan no pangte hian kan thalai te hian rin a in khu dam doi a in chi hemi injection pui pui hian tinghal lem lo khu dam doi a in chi te at tina sa a tin kanja le heng hi no pangte a school no pangte a sa takin adar ne hriat ani boka chu chu atamani a thleng tam mol mol khop maya a fin fia na du chuan no pangte zo tanga nang mani nen lo fin fia ve theyang
po ni sela he cafe culture hi atra a ani dan turang taka manani chuan amaro chu tuna aron trending dan le kan ti chho dan enge ni a fu tok lawani abik takin meizia zuk chungchanga kan aizol restaurant tam takpo hi kanin enfiangai meizial kan phalrai lu tuka meizial kan ngai ho lu tukhian thil danga nasa takin hian a thalo zogin hong alaron nei chodon mirama meizial an in ti mu to lo la ya keini thalai tena kan lo la war thar hut thut mai hi chu azia lo lam deuh chu ni